So karon guys no ato din ning gunahan itong kabisiblan kay paglibon-libon na gyud sa man ni guys nga pobre raman dito mga guys no maong nanir gid natong kinabuhi magkuan na gid ta nga naman ning kamot gid ta sa tuwang tanom og guna-guna para malimpyo og natay kaluton natay anihon mao ni atong kinabuhi nga pang pinobre gyud nga guys no. Usahay sa atong kapobrehon guys makaingon ta nga nganong gidaog-daog ta sa kalibutan nganong nagpakatao man ta sa kalibutan. Ang tinuod na guys mga pobre ta kulang ra ta sa ato ang paghago, kulang ra ta sa atong pag ning kamot mao nang pobre ta guys. So guys magantos-antos ta na ilargoy palad sa unggoy guys no maabot ra gyud nato tanan tong mga pangandoy nga nandiyan man ning kamot dito guys. Pareha gud sa kanta guys no nga balanghoy gabi saging kamuti ang among pagkaon na mga lagot mo. So guys no kuha din ang gihabukan ng bisol guys para mudaghan yang unod ba. Kayo di na mahabukan guys yung unod gamay ra normal ra hindot itong habukan nimo ng mga bisol para daghan jud kayang unod ba. Murag nindot-nindot na lang tao ng mga bisol nga nahawanan o mura na sila nalipay ba kay magkakuha na gid sila pero di na sila igangon bitaw kay murag nahawa na gid lang palibot manang ang mga tanom pod mahawanan gid na sila malipay gid na sila og kabalo pa na istorya mingon dyan sila salamat nga giwanan ko nimo nganan jud nga magtanom ka nganan jud nga imo pong haguan og hawan kay og igo ra ka magtanom nya di mo hawanan wa jay padulungan wa jay kuan nimong sige ra kagtanom hago ra imo ha wa kay maani kay di mo hawanan man nindot itong hawanan gini mo para kuan jud na jud kay magtanom ka napo kay anihon. So karon guys no dira ta taman sa tong video nubuon sa nato tong video kay muli na pud ta kay murag hapon na sapit na alas 5 sa hapon. So guys salamat sa naglantaw sa akong video guys no mapalihog na nag-follow subscribe sa akong YouTube channel salamat guys.